Az pelmen dese buna pelmenden alası. Koşos. Lağman dese bundan alası. Koşos. Ne cevap odasın işte aç. Aç. Ulan niye ona bışkan nerseni bu jaga ne koş koydu? Tabanını şundan siliyken ne tavandı ne kudu. Nasıl abi böyle mi? Böyle. Ya hazır kıymalı çıkarız. Tamam, soyunu tamatan, taza tamatan şüphekeyini. Cumhurtasan alas, biştekisке ulan dayardap durup, uşuneli ısıtal çöpeye öğreserim. Ulan daratkanazı da içinde geldi. Oğlum harcakka götür. Biz... Bu pişmegen aka. Yığıt musurga. Pişmegen bu pişmegen. Ahvalın karsanız, zaş bu geçeki. Yaptırbaystar, ştarap saldırbaystar bu. Tazalık, el bu jerge tamaqsangаны keledi. Balıkta beken bolsanız özünüz de yüzünüz jarıp bolot. Olmuyor. Lan qara. Buna açtı qara. Bu keçeki açpı. Tazalıkka qancha акча бересиздер? Ahval şu bir da nokatın bazardın içinde kafe tazalıkka cevap vermeydi. Palatın içinde şunu... Yok bunu tozalayamaz. Lan jakta aşçı dostum. Yeni çıkardı. Hop. Lan qara bilem. Ne деген нерсе мага? Ал бышкан бирөөнүн эми ал жака эмне коюп атасың? Ал эми урматтуу мекендештер мына. Ушул кантип болсун эми? Биздин алдыбыздан ар жактан алып туруп бул жака кошуп коюп атасың. Канализацияга түшүп, канализацияга туура селканага чөккөн го. Тирчилик кылып атасыздар, туура? Эмесизби? Мындай кармаган болбойт да. Өзгөнүн слипиңер барбы? Эшти ачып кой. Ha? Алимбек? Алимбек кафесине кара. Айтам бер не бекинип отурасың, Умар Даданов деп тартып кетти беле. Мактап, аябай сону мактап. Бүгүн мен Умар Дадановтан мактай албайм. Өзүнө тамак ашчы өйнө коюш керек экен. Отуруп турган ал жерде ашчы бул. Адамдын буту турат, караңыз, мына. Буту турат. Эженин буту мына грязды караңыз. Ошол жерден подавать этип турган, турган жерин караңыз. Ошол жерден алып элек ушинтип сатып атыптырсыздар да. Жаппай үстүн балын. Серитаспы? Кафе иштемода. Балап ачыңызчы баки. Эмнеге? Иш пайты бере алмайм. Кандай бере аласыз? Иштирмей бериңиз. Биз ошол жерде мына жумуртка, биштекистин жумурткасы бул жерде турат, даяр. Акыбалына карагыла. Ички картинканы көргөндө ушунча жерде